Bibliapi imashina shuk tukuyta ruraqmanta parlakushkatami rimakunchik. Chaypi kakanpish ñukapish mana shuk accidente kanchikchu. Ashtawanpish Dioska shuk propósitutami charirka, tukuytami rurarka, ñukanchiktapish paypak shutita sumakyachishpa allinishpa kawsachun. Kutin Adampish Evapish Diosta mana kasushkami llakikunata apamushka. Dioska ninmi huchaka wañushatami apamun, qariyayka chaytami ruran. Chaymi tukuykunata llakichin. Bibliaka hipapunllaka shuk juicio tiana hawami riman. Kayka tukuy runakunapaqmi wiñaypaq llakikunata charin. Chaymantaka yuraq hatun tiyarinatapish chaypi tiyakutapishmi rikurkani. Paypak ñawpaqmantaka kay pachapish hawa pachapish maytataqshi mimitikurka. Maypi ña mana ima rikurirkachu. Wañushkakunataka hatunkunatapish uchillakunatapish Tayta Diospaq ñawpaqpi shayakuqtami rikurkani. Librukunapish paskashkami karka. Shinallataq kawsanaman rinapaq shuktak librupish paskashkami karka. Wañushkakunataka paykuna imalla rurashkakunata chay librukunapi kishkashka tiyakuqta rikushpami huchachina kashkata rikuchirka. Mama kuchapish paypi kaq wañushkakunata tigrachirkami. Wañuypish Hadespish paykuna charikushka wañushkakunata tigrachirkami. Ña tukuy chaykunapish tigrachikpimi wañushkakunataka paykuna imallata rurashkamanta huchachirka. Chayhipaka wañuytapish Hadestapish nina rupakuq kuchapimi shitarka. Chayka hipa wañuymi kawsanaman rinapaq librupi shutikuna mana kishkashka rikurikkunataka nina kuchapimi shitarka. Apocalipsis 20:11 manta 15 kama. Mandak Dios rimashka shimikunapika shuk shamugri juicio tiyanatami rimakun. Tukuy ñukanchik ruraykunapaqqa consecuencia tiyana kashkatami nikun. Mana kunan kay allpallapi ashtawanpish hipa punllakunapaqpishmi. Kayta uyashpa shinallataq Apocalipsis 20:11 manta 15 kama rizashpaka Dios imashina carácterta charishka hawaka mushuk yuykuna ñukanchikpi tiyaytukunmi, nachu? Mayhanpish mana huyaqka Tayta Diostaka mana riqsinchu. Tayta Dioska huyanmari. Primera de Juan 4:8. Imashinatik alli parlankiman shuk huyaq Diosllatak kawsanaman rinapaq librupi mana kishkarishka kaq runakunataka payllatak nina rupakuq uku pachaman shitakuqtaka. Yaya Diosmantaka kayshinami willaytukuni. Payka kay munduta rikushpa tukuykunata kuyanimi, shinallatak mana castigasha wanachisha ninichu. Shinashpaka kaytami rurakrini. Ñawpaman nimayhan kuyayta mana rikuchishka shinami kuyashkata rikuchikrini. Kikinkunapaq huchakunamantaka ñuka churitami cruzpi wañuchun sakikrini nikuqta. Ashtawanpish Cristoka ñukanchik huchayuqkuna kaqpiraqmi ñukanchikmanta wañurka. Chashnami Tayta Dioska ñukanchikta kuyaq kashkataka rikuchin. Romanos 5:8. Huchaka Bibliapi rikuchishka shinaka chayana paktana kashkaman mana chayay tukusha nisha nikunmi. Paktanataka kaypika imapi mana pandariq Yaya Dios churashkami. Shinallataq runa aychayuq tukushka Apu Jesuswan pakashka shina rikushkami. Chay luz ukupi rikushkaka achikmi. Chaymi tukuykuna huchayuqkuna kanchik. Tukuykunallataq huchachishkamantami Tayta Diospaq ñawpaqpika piñanayaq tukurkakuna. Romanos 3:23. Huchaka wañuyllatami kun. Ashtawanpish Tayta Dioska hatunta huyashpallami apunchik Cristo Jesusmanta wiñay kawsayta kushka. Romanos 6:23. Apóstol Pablomi ñukanchik huchakunamanta hapinaka wañuymi nin. Tukuykunami huchapi urmashkanchik. Mandak Dios imashina kaqta yachashka hawapika imamantataq huchataka mana yanqalla kashkata rikunqa. Chika mandak Dioska hucha illaqpish kashkata rurakpishmi. Chashnallataq hatun alli willayka kaymi. Jesuska wañushkakunapaq chawpimanta kutin kawsarirkami. Shinallataq kunanqa kawsakunmi. Kaypika yayakuna kay hawa yuyarishun. Imashik kanman kikinpaq churita wañuchinapaq kaq runakuna tiyakun karcelman pushashpa chaypi rikuchikrina tukuy preso tiyakuqkunata. Wakinkunaka mana yuyaypaq yallitik millaytami rurashkakuna. Chay ukupi kashpaka kikinpaq churipaq ñawita rikushpa kay wañuchiqkunataka achkatami kuyani. Chaymantami kanta kachagrini ñakachishka kachun, chukashka, hamishka, chansata rurashka. Shinallataq tukuripika paykuna kishpirichun
Cruzpi wañugrichunmi mandani niqpika. Kikin shugyaya kashpaka, ashakama kaypi yuyari tukungimanchu. Jesús imashina hatun llakita apashkapi, saltiaqkunamanta, wañuchiqkunamanta, shuwaqkunamanta, llullaqkunamanta, washalla parlaqkunamanta, machaqkunamanta, waynayaqkunamanta, shuktaqkunamantapish, llakita apachun kachanata yuyakushkataka, kikinpaq churiman ni tukungimanchu. Shuk huyaq yayaka, paypaq shuklla churi, huchayuqkunapaq wanachita, imashina chaskichun sakishkaka, kikinpaq kawsaypika, imatati ruran. Tayta Dioska, Jesucristotaka, yawarta hichashpa wañushpa, ñukanchik huchakunata anlluchichunmi kacharka. Chaymantami Jesucristoka, pay hichashka yawarpi kriqkunallata kishpichin. Tayta Dioska, ima huchachina illaqta ruraq kashkata rikuchinkapaqmi, mana phiñarishpalla, ñawpa huchachinakunataka, mana yuyarishpa, sakirkalla. Dioska, payllatak ima huchachina illaq kashpami, pitapish Jesusta krillapi, ima huchachina illaqta rurashpa chaskin, chaytakunan punlla rikuchinkapaqmi, chasnaka rurarka. Romanos 3:25-26. Imalayate Jesuska, hucha illaq, kashkatatak ruraq kashkatapish, kishpichikpish kashkataka rikuchin, kutin, imamanta tihkayta Diosmanta alli yachanaka ayudaytukun, Dios imashina kashkata intenditukunkapaqqa, shinallatak, tukuy kay pachapi imalla tiyashkata ruraq kashkata. Tukuykunami ima pakallakunata charinchik, tukuykunami imakunamanta pingarinakunata charinchik, tukuykunallatakmi ñukanchik kawsaykunapika pimana yachachun munashka imakunata charinchik. Shinapish Dioska tukuitami allitaq yachan, chasna hawapish tukuykunatami kuyan. Tayta Dioska, kay pachapi kawsaqkunata yallita kuyashpami, paypaq shuklla churita kurka, pipish payta kriqka, ama chingarichun, ashtawanpish wiñi kawsayta charichunmi payta kurka. Juan 3:16. Kriqtukunaka, kutin wacharinaka, kunan punllami, ima horasmi kikinllatik riqsirinki. Huyaq Dios convidashka, kishpirinata krinata chaskinata munashpaka, Dioswan rimay, chinallatak kikinpaq kawsayta payman mingay, kashna nishpa. Huchallishkanimi, huchayuq warmimi kani, huchayuq runami kani, kanpaq perdontami ministini, shuk mandaqpish, kishpichiktapishmi ministini. Apu Jesús, ñuka kawsayman shamupaylla, ñuka kawsayka kanpaqmi, chasna kachun. Masnatami utkashpa, shuk huchayuq kashkata riqsirinki, ashtawan utkami allichirishka kanki, kanpaq huyaq Dios, imata mana mañashpa, convidashkalla kishpirinata chaskinkapaq. Masnatami utkashpa, paypaq perdontapish, kikinpaq huchamantapish perdonashka kanki, ashtawan utkami kikinpaq shuk mandaqpish, kishpichikwanpish alli apanakuyta kallaritukunki, sumaqta kawsankapaq. Chika cruzpimi, Jesuska kanpaq pinkayta aparirka. Jesusmi kanpaq huchachita, wanachita aparirka. Jesusmi ñawiykunamanta vendakunata anchuchirka, kunanka Cristopaq mana llullaq luzta rikuytukuchun. Kishpirinaka, kanpaq kawsayta Cristuwan arinishka punchamantami kallarirka. Wiñay kawsayka Diospaq huyaywan muyunchishkami.